Asunsyon. Anyat sirsiripam ni tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat tibiyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. When ata nagagangamin, day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya ka na. Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo ide. Isu nga itatalakay ka nawan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal ta nga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbangam kang kwana. Ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apay kasta ti ibang bagam ita bakit. Kalat mo't latangaminan na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal da asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat sigudin nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampaylaan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ng trabaho. Nanang. Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. No siya, jak kayat. Tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagrega tagbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to balda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mga alalay kang kwana. Talaga akastaan, nanang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink Salwada nyo ti salun at yukin ni tatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapi ngam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na. Limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta. Adon, ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawya ka na. Sana may kika. Unay madaytan, Tomas. Uyak ka lang nga, uyak. Matay kan sa amatan. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawin ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na itawoy. Simple nga. Kano nabaybayagan dahi ta nga uyak mo. Ada siguro impeksyon ni tabagimaw. Ada siguro nadagsan asakit mo kung saan na maagasan. Awan. Apay ayakas ta kamot asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikakidain na isublikan ka ni inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kat nawan mo't maday nga aramidak kan ka.
Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tanunatayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga sublinak. Ibagam ti rason tapno maidipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya, Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka a caregiveran. Saanan? una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi ka pigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapu ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mo, Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y ang nakalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublime. Ay, basta isublikon, tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan, Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang Asunsyon. Madimot ti kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpailaeng. Basta isublikon ni Tomas iti puderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwa kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo ang naimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan Asunsyon. Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawyam iti kasto nga aramida. No kasta. Sana pudnaw nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ang sakitak. Nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon day jay a babae. Agasawa kayo nga raod. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kung kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mati panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumut laeng nanang. Tila aramidin nyo, nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yu daitan. Ang mga numakulkulaapan lati panunot yung. Ay na, idi pala kayat kwa sinaan jag syuman ken kanak ko. Itala na ikanak iti turod. Kasla nagmadima ngamin a panunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat dagaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mang liplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rod agbambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya ka bang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan.
Wala nang, uray da kayo agan-anad kayo mataka na yun. Nukasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asuncion? Wen mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wen ngam ado matirigrigat na idi anang paadal kin ni Bena nga anak yo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay man ti kasta. Nukaano alimmakay kan bimakit kayon. Isumat ti panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod asinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dalakay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, ha? Ala, wen ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidtog ti biyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo a kakabsat na. Diyay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok met anayin ti diyay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Naanyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit niya marikrik na naman. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamad. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mo't iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare. Inang, nasamukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Agi na nakakitday. At damot na'y pensyon ko a pangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw di ti balay. Kayat ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, tadakan ka day ta Total, bastante ti danom ijay talon. Huwag nga raw. Sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga road. Lakay kan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw. Ta bayadak to no makaapitak. Bareng makatsambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda. Sika ti makamo anak ko. Papanaam, kumare. Inak man nagpasyar, kumare. Kadwak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami dyan sentro. Papanan nyo nga'y, mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. At dalugan nga ramatan me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaw orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka.
Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag maray. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasano nga'y kaallowance ko la nagbata kwarta ko nanak ko. Nagastos ko nga may tanapang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababakit. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda anak ko. Manumalang kang kananda ngay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko anak ko. Sana ko na may si stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Diyak amaw, awan damag ko kang kuanan, manipod nagsina kami. Diyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapas ko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapas ko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Uwan nga rod baraw. Pakiur-ura yo pala ang tipurdiya yo awan. Tain ton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Raimbag lakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina aprisyaw. Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya nga'y Bena, kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo nun nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mat, friend. Ngam, ay, jak man mo. Banog ko la siguro dayto Panagkunak kasapulang pay laang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik na No, apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numamuan nyo ti amin, Nana. Adda nga minadagsan asakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutun. Sorry, nanang. Kayat ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan na nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Di kidi salun at mo ti panunutam.
Agpaimbag ka, anak ko. Sa anak san nga agimbag, nanang. Ngamin, at nanitila si stage ti cancer ang sakit ko. Aniya. Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mare. Kasapulak ti kwarta, tani. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya ang masakit ka no. Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapanganan na imbag. Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminan nga amamok, Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, simart ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wan nga roda. Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran tay inlakok alaya. Ha? No kasta. Nagmula ka itilaya. Wala. Laya, aba, ken taraw. Adapay parya. Agduduma timulak. Aya? Ay, nagmula ka gayam. Naimbagmanta kinabailampay tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ah, Ala, ta agrobatak biit. Ta inakpay agsinger sa akong to sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, tatang? Iduli nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi addaak ijay abroad. Di mo panunutan dayta. Awan problema iti dayta. Tatang, Nadakas sa pulan yaw. Di ba kayo laang ta mangtedak, wan. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taimbilang kan kaspudpud nung anak ko, Bena. pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti kay ti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bina ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, wan. iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iso kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisingnubyan kan kwa nananang. Ngam ni Bina lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga oray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Oray saanan. Nanang.
Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan. Anya ti kurso nga alam, inton aginrol ka, Ares. Kahit ko tagbalin na pulis, iso akin na pulis talag tatang. Kandi mo't kasta ti kayat yo, apagbalinak to. Talaga mat, anak ko. Sige, tay karigatak ti mang paadal keng ka. Agadal ka na imbag, tanapig saak pa yung agpasada. Wen tatang. Siya, kat kinamaestra ti kayat kong alaan. Taagi suro akto dito lugar tayo tatang. Ambisyon ko nga mintagbalin na. Ay, sanan! Di ka nagtuloy iti kuliyaw, no saan akin na pulis talam. Agmula ka langan iti kamote ka na ba? Diyak kayat ti kasta kurso. Agi suro ti kayat ko. Di ka nag-eskwela, taagbakla-bakla kan tumutlang. Awan na pinta sa masakbayam, ta di ka mo't agpakalalaki. Kayat ko matang eskwela tatang. Saan nga rodang? Gumatangak tulay ti bukal ti pariyan, kas kada okra ken tanong, ta iso ti imulam. Ni Aris lang tag-eskwela. Apiagas pinitatang nanang. Madlaw nga da papaboritan lang nga anak. Idadtadumanak nga anak na. Gaputa kas ti kinataok. Kaslawan mo tanti sirsirbik iti pamilya tayo. Ala, paspasin siya amlat tanjay amayo anak ko. Amumatan ti ugalin na. Tingamin kayat na, agpakalalaki ka. Di na kayat nga agbakla ka anak ko. Anyat mabalin ko nga hikat kastoy nga rod ti pan nakaitao. Diyak mating kagara, nanang. Ay, wan nga rod No siya, maawatan ka anak ko. No addala ko mamabalin ko, pagadalan ka. Ngam amumet nga adu ti ag-agasak iti bagik. Diyak makatrabaho iti nadagsan anak ko. Kat, sana nga rodon nga giskwela, nanang. Uray kayat ka apagadalan, awan mo't maaramita. Awan mabalin ko, tanitatang yu ti agsapsapol iti kwarta. Ang bayam, takasaritak to jay amayo, anak ko. Apay, ni kadila ang aris ti pagadalam daryo lakay, ni Ricky ngay. Ay na, saanin ni Ricky? Igatangak tulay ti bukbukol nga imulanan, tag-garden latan. Agsangsangit ni Ricky anak kisarita kanyak. Madmadlaw na nga minti saan apatas at ratum kadakwada nga anak ta. Kitbasol na, tanatangkan mo ti ulo na. Diyay mo't ngamin agseksi-seksi ti kukuan na. Diyay la pakaragsakan na ti pampanunutan na. Kat, anyat mabalinta nga kat kas jay nga rod mo ti pan nakaitao na. Basta ni Aris lang tag-eskwela. Tamok nga isuntutan mangyaon kada tayo tirigat. Kanalalaing ni Aris ngam ni Ricky. Agpadadaan na laing. Agdumala ti paglaingan da adwala kay. Saan ko maakasta ti tratum kadagiti anak ta? Kaasimot ni Ricky. Ay na, arasagid launay ngamin ni Ricky. Oh, dagito'y tibukal aginatang ko, Ricky. Imulam dagita. Ha? Tsaka mo tagmula, tantang. Katamwam suruwem. Adu abukal dagita. Numabiyag amin dagita. Nawadwad mo ti paglakwam alam dagito yan. Ingkanto dalusan inton bigat di pagmulaam. Sa paam tagrieng. Pumarbangon ka tapno addamalpas mo. Ricky! Altawan! Bumangon kan! Anyat orasin na Ay na, riingan na ko ni tatang. Diyak kaya tag-garden. Diyak kay maanday ta. Ricky! Nagsamba pa lang, tatang. Alas 4 pa lang, hindi parbangon. Kasano amalpas mo ti trabaho nagpatay-patay ka? Bumangon ka gandinan! Maysa! Ay,
Bumangon ak manlangan. Nay, ada ka mo dito'y waiting shed, Rikay. Agpaili ka? Saan na, Sebia? Agpalabas aklay ti oras dito eh. Tanasapa ka rin mo rin di balay. Ha? Da kayo kay nana? Agpaili kayo? Nagsama kayon? Wan man ta, masapol ang makaawid ak adagos, ta ada sa nga ilik no madamdama. Ina man gumatang iti bukal nga imulak. Ha? Anya ang bukal tigatangan nyo, nana? Kompormin ano niya magatang kaw. Parya ko makas kada tarong, kas kada kamatis no isaw. Ay, adala ko kabukbukal, nana. Ha? Apay, aglakla ko kay tibukal, Rikay. Wala na. Dagito'y man eh. Ah. Ilakok dagito'y nakasupot nga igam ko. Katangin nyo amin dagito'y, nana. Ikan kayo ti discount yo. Ah, agpaysaw. Alamang nga road. Tapno sana kon nga agpailay. Tamangan no sumangpet adagos dagitay sa nga ilik. Ang nagadum dagitang ngay. Wala na. Tapno ado ti imula yo. Kat adun tumatapitan nyo. Alan, gatangin yon. Bayadan yon. Tagpaili ah. Ay, sige nga road. Mano amin nga itibayad dagita. Igatang kukit di tinatad makartim na ito'y naglakwa kiti bukal. Tagpukis sa klayan. Kay kaya't kung tagpukis, ngam tagmula, mas hiyang ko tagpukis. Kat no da masobra iti 40, igatang ko iti pagmanicure, ken pedicure ko, takas talaangan daramidak. Anya, inlakom dagiti bukal nga impamula ti amayo, anak ko. Wala na, ngam di yung ibagbakin ko ana, ta sigurado nga ungtan na. Inggatang ko iti pang manicure, ken pagpukis tinaglakwa kiti bukal. Apay, amum aya ti agpukis kan agmanicure. Oh, nabayagan ah. Diyak lang pakpakat. Tabi siya kat nga rod idi iti panagadal ko iti high school. Insuro na iti tikab sa di friend ko. Aya, Kaya kahit kung tag-manicure, pedicure ka sa tag-pukis. Yung tag-garten na nang. San ko akalaan tag-mula? Ang mga numatay ti mula. ala anak ko. Aramidem ti pagragsakam. Basta pagsaya atam lakit ni anak ko. Ni tatang ti parikot. Di mo pagdanagan jay amam, siyak ti makaam mo. Uray ta inal daw nga awan dito'y balay. Di na makita ti aramidem. Kumusta? Naimula mo, dagiti inted ko nga imula, Marikay. Ah? Wan ah? Dadakkel dan? Kaano nga imulam? Iti namin sa nakalman tang. Kaimulmulam lang, dadakkel dan. Luklukwan naksama, Trikay. Ha? Ay kwa? Sa baling sa gayam di nakita ka nagtubo. Ruot sa gayam. Taripatwam an imbag dagiti mulam Tapno adda ila ko tayaw. Para kada tayo amin dayjay. San lang nga para ken ka. Tulungan na kamang paadal ijakabsat mo. Tatang? Nawatam! Uwan. Tatang. Kumusta nga iti panagadal mo anak ko? Mayat man nalan. Makabannog lang tagripaso. Ngam ikarigatak lapta. Tapno makalpasak, tani. Masyanak kinitatang. Kanayon pa'y gaya mo ng overtime. Wen nga rod, kayat nalaaman na yunan ti birok na, tapno adda pangalawans mo. Di kay madanagan nanang. Maaddan kayon to iti professional nga anak. Iyaon kayon to iti kinarigat ti panagbiag tayo. Para! Ay, pare Daryaw! Bumaba ka bang basay, tatulungan na ka mangikarga ka dagito yung kargak. Ay, kuwain, maray. Mabitlaan. Oh, ano dagita kargam aya? Ay na, dagitay man naapit ko amulak. Inakilakaw ta nakaapit akawn. Ne, naggarden kagaya, maray. Wana, tay ginatang ko abukal dagita ka ni Ricky, edi. Ha? Bukay? Apay, linakwan na ka ni Ricky iti bukay? Kawan, nagadaw, dyan lako na kanyak.
Ginulpik mo ata. Si madutak idi na nagpaili. Anya, naglukot jayan. Inla ko ng sabot na kita'y kunak na imulanan. Ay, diya ka mo Kung na ngamin ngaglaklako iti bukal idi, iso ginatang ko. Alang nga Rod, ikarga akong dagitoy. Tay naktuman suknalan dagiti impamulak kinkwana. Nanang, paldo! Nakaaduang kiti customary tang aldaw. Iso nga ikan kayo ti kwartayong. At ko Nagadumot daytan. Ay na. Idulin mo kiti. Tapno makaurnong ka. Alain yun. Taigatang nyo iti agas yo, ken masapsapol iti balay. Ay na, umadadon dagiti customer mo Uwan nga ron, nanang. Iso amayat sa no agaramidak iti uray basit la siyap ko. Tapang rugyak. Ay katsi ka Mabalin lata Uray simple laeng asya. Uwan, nanang. Timportante, ada bubong na. Malinungan kami kadagiti customer ko. Ket ala makamuka anak ko. Gumatang at tungarudan iti yero, nanang. Anya ayero ngay bagbagammat si Karigay. Ha? Nasaya at tadakan lakay. Agipatakder kanu ni Ricky iti uray basit la asyap na dito'y sango ti balay. Naggapuak ijay kunak agardinam. Awan mat na imulay ijay. Ha? Ay, kwa. Ay, sorry, tatang. Kwa. Inla ko kininala sebya dagiday bukbukal. Nagluko kan. Apingin lakong. Kita man kini. Isuntagap apit ita. Aglaklako ni Timula na anateng. Ay, kwa. Tsak namin kalaan tagmula, tatang. Katinaglakwak, inggatang ko itinatadam akartib, kan pang manicure agamit. Ay na. Talaga pagpungpungtutan na Krikay. Anya nga itimaganap mo dita. Ala, di ka nagulad lakay. Opo. Uray tamayat matikita na iti panagpukpukis kan panagmanmanicure na. Isu atulungan ta nga agipatakder iti shop na. Sana mabalay. No talaga adi ka maanawa iti kastangar aramidam. Sumapul ka iti sa bali apang ipatakdram iti shop mo. Nay, anyat sang sangita maya. Rabiin, ngam sumaninglot ka payla dita. Maikawak lang amin tawanan ni Ricky dito'y balay. Kasimot niya anak talakay. Kahit ko namit anak kasapulin iti pagabangan la. Apay ngamin adi mo maawatan di anak taya. Apay akas ta kaya. Masurunak nga raw. Magibabain. Malalaki at kabana. Nang runa idi ka bambanwagak. Ngam agkasjay kit din. Saan namot anagay at antikas jay apan na sa itaon na. Kahit mabalin namat akong trulan. Kuno labanan ti kasjay kinatao na. No talaga mo't laan na tudyo nga anak. Agtong palitan yaman akayat ko ang mapasamak. Natangkan mo't ti ulo na. Mala, maturog takid din bakit? Rabiin. Uy, Ricky, ada customer mo. Itay da ka pa ilang ur-urayan. Nagkapwam aya. Ay na, napan ko ginita ti venue, diya kasarin to next month. Ay, nukas ta. Adda manen servisan nyo ang kasar? Ay, wan nga rod, ang sasarunumat. San pa'y nakabaulan ti bagik? Ala, ingkaasikaswan nga rodan dagi jay customer mo. Itay da ka pa ilang ur-urayan. O anya, nakapanawin dagi jay customer mo? Wan abangan da ka no para iti kasar ti anak da. Ay, ang sasaruno talaga. Ay, talaga? Ay. Agasam man. Oh. Talaga nga agay ayos ti grasya kan ka, friend. Imadu nga minin dagiti customer mo. Wan nga rod, nga mag-surrender mo ti bagino da duma. Isa kapilitan ang mga laakton iti tauhak. Tapno saan ka marigatan? Idi pa'y lang amin nga ibagbagakan ka. Ngam sayangam mo ti pasweldo. Saan itan? Jakon sayangan. Talagang ag-surrenderan ti bagik, friend.
Ay nakablaawan ka anak ko. Agraduar kan. Magyaman ak nanang. Gapo ito'y sakripisyo kini tatang, iso anak kadalag. Kaano ti eksakto apet sa ti graduation mo anak ko. Tapakaamuan tay mo't Jacob sat mo, tapno makadaray mo't. Bay among! Unay kabutan. May mayat no adda ni Ricky. Tapno maimatangan na mo't ti panagraduar ti kabsat na. Saan nga rodan ang masapol? Umay tumutlag siksi ijay. Datayo latan. Kanuan gayam. Ingkanto gumatang iti pagbado tayo ton graduation ta anak tabakay. Tapno presentable mo't ati isuot ta. O anya, na make up am aminan dagiti abay, Ricky? One friend. O, apay nga rod analiday ka. Kasano, di da yung bagbagaan na sapa, nga ita ti graduation di kapsat ko. Last minute, sa dala imbagan. Tiya kun maka-exit ditoy. Anya? Mala, sana bale, tainton malpas ti kasar. Agdiretso kayon ijay balayo. Taing kanto kablaawan di kabsat mo. Kita manubagay kumutlaing to'y badok. Katuan napintas ti kolor na. Mangpapudaw. Ayan di anak tangay, ta iskurta kaon. Mangrugin santi marcha. Jakmet nga rod na si puta nun. Ne, dayjemot gaya man. Nakalinya ijayon. Asit gamon lakay. Sige nga Rod, naglokon ta di nak mo inayaban dituyin ang mga escort kan ko ana. Nay, asino ta partner mo anak ko? Ay, isugayam ni Jelina tatang. Nobyak. Ha? Adan nobyam? Wan tatang, pasensya kayo no jakim bagbaga. Ngam nabayagan nga da nagkinawatan mi. Nala, agsubli kayo ni tinagtugawan nyo. Tamang rugin ti graduation. Ni Jelina ti mang escort kanyak. Nanang, nakapasagi ti board exam. Maka-apply ako ni ti trabaho. Ay na, nagsaya atin anak ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka anak ko. Agyaman ak nanang. Ika gumaak ti ag-apply. Tapno makatrabaho akon. Agtrab-trabaho magaya man ni Ares, anya paray. Ay Wayne, naka-apply mo tadagos. Ay, nagsaya atan. Adan profesional nga anak yaw. Wana, dayjay nga anak may ti pagswertyan may. Ti pagbaknangan may. Ha? Ay, mayat ano kasta. Nasaya atan na paadal yaw. Wana, sana kasi di kabsat na. Di lagpaspasik si ti kukwenda. Sana bahali atan na pintas mo ti panggudan na ita. Agsasaronon sa kano ti kasara serserbisan na. Huh? Awan lat, bilib ko iti dayjay nga anak ko. Ni Ares ti ayan tinamnama may. Tapno pumintas ti biyag may, mare. Kasi ti sigod, umayak mang ti di ti abastuyo, tatang. Ore awan maited mo. Tadan trabaho di adem. Sanda kami abay-bayan dayjay. Urnungom kid ti kwartam. Tanay, kasi kamay. Awan nagadalam. Yurnungam ti panaglakay mo. Saan pa nagpalastog, tatang? Ngam napintas ti biro ko iti panggadak iti parlor. Kan saan la may maysa ti parlor ko? Jak damdamagan. Ngam no siyak. Ayos lang. Nga ore awan maited mo. Taad da di professional lakabsat mo. Iso, tibang tulong kada kami. Nagsweldo kan, Ares? Wan tatang, ngam ada pangaramatak iti sweldo. Kan naglun kami iti nobyak, tagkasar kamin. Anya, di mi pala naramraman ang ti sweldo, mga sawa kan. Anak ko, saan kumapay mata? Di mo lapdan no kayat dante agsimpa lakay. Masikog ngaminan ni Jelina tatang. Isa ang masapol nga ikasar ko ni ti kabita na panawen. Mapanak ije balay da Ares kinti manugang tabakay. Sumurot ka? Nay, papanam ijay. Inak mo't umiliw ah. Kan inak dumawat iti kwarta di anak ta.
Di mo't umay agpasyaran, manipod ng asawan. Namin adon na nagsweldo. Ngumawan pa naramanan tamit asweldo na bakit? Numapan ka la dumawat iti kwarta, ay saanen, kababain. Pagbay na kumak, anak ko dayjay. Siyak mo't tinang paadal kin guana. Dakal, tikarbengak ngagkid daw iti kwarta. Tano saan agapu kanyak, saan anakalpas iti panagadal na. Pagrebengan ta anaganak ti mang paadal ken kuana. Di ka agkid daw iti supapak na. Basta mapanak ijay. Gaputa di tagdaw-dawat, di namot mapanunot ti mang tedan. Madi ati kasta. Naimbag nga oras mo, Jelena, balasang kao. Mabalinti umay. Sumrak kayo Anyat masapul yo, tatang. Ay, kwa. Umayak umiliw Tadi mo ngamin nagawa-awi ng anak medyo balay may. Ay, busy nga ni Ari iti trabaho na tatang. Ket no plano yu tagdawat iti kwarta kan kuana. Awan maited na ta adda anak mi ayor urnungan mi. Ken adda pay utang mi abay bayadan mi. Ha? Ket tap no mamati kayo, urayan yu tenak yo, ta iso ti kasarita yo. Awan pa'y serbi na ba't nga iso ti ulo ti pamilya? Tamadlaw nga andiron di asawa na. Ket anyat mabalin mo ngay. Oh? No talaga nga awan maited na ken ka. Tada ket nga rod anak da. No apay mo't ngamin anang asawa dagos Kunday jay pa'y mo't tinasawa na. Nakatumpong iti imot. Agasam, di na pa'y sinukatan ultimo pletik lakumaan na pan ija balay da. Awanan, pati di anak mo, naalisan ito ugali di asawa na nga imot. Ala, bay-bay amon. Saanen aday tati pagsakitan tinakap mo. Ne, at dalugan na nagsardang iti batog lakay. Ne. Nagpintas mo dahi taluganan. Nanang! Tatang! Anda kayo! Imot gayam Ricky nga anak ta. Ay umay kalakay. Intasabtan ti anak ta. Nukasta, adanlugan mo anak ko. Wananang, second hand. Ngam napintos pa ilaang. Baro pa ila ang modelo dayta. Anya dayta? Inutang mo? Wano anya? Inkas ko siyempre, tatang. Kimata nga kitilugan ko. Tapno adda pangilugana kadagiti ipapaabang ko agawn. Nukas dyan nga da serbisan mi akasar. Aya? No awan pa panan nyo ita. Agrubat kayo. Taintayo mangan iterwar. Kalpasan na. Intayo ag shopping. Katangin nyo amin na kayat yu. Tasyak ti makaamo. Sige, alalakay. Intagrubwaten. Ay, si kalatan ti mapan. Mabainak bakit? Ang lakid din. Anyat pagbainan nyo matatang. Mabainak ang kanak ko. Yaklaim pagarap. Akastoy ti pagbanagan ti biyag mo. Ti amok inay. Katawan na pinta sa turungan ti biyag mo. Ngam nagpintutak. Isu-asore, anak ko. Pakawanin na ko ba? No tinagtagibasit kay ti kalabas. Ay na, di kayo nagsangi, tatang. Umay kayo man. Ay na, di yun panunutan dagitawan. Ipatpatig kayo kin ni nanang. Ay, ipatpatig ka ba anak ko? Kitagyaman kami. Tapos silalagip ka ka na kami. Agsubli ka nito'y balay, anak ko. Noel ka, makmanin dito'y balay. Di agawid akon. Dito'y akon nga agnaed. Wala, anak ko. Agsubli ka na kami. Tapno masulnitak din ang kurang aking ka, anak ko. Apa nga si nanak? Anya tinagbasula, Luda? Awam mo ti madingay naramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan ni Roberto. Apa nga ay?
Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpot mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasarnakan ayan ni Robertao. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanumo ngamin ni Lloyda di anak kaw. Ay, jakman amo iti day ti ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anubyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa di nang isukatan na iti anak kaw, maray. Ay, jak amaw paray. Tajak pa'y nakit kita. Ay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayunan ngagbartak, manipod imbreak ni Lloyda. Malmalday ngamen, maray. Ala, andi nga yung lakta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamote kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita, merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay ka ni Lloyda J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Lloyda. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iji balay darito. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalat na ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimot amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. Wen atay awid na kon ni Reto iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna, sa kay to agden na, Lloyda. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Ritaw? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Robertao, taisaw ti Ni Reto ti ayayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Reto tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwata ito'y nagdakal nga balay mo, Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Lloyda. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno hanak nga marigatan nga agtrabaho. jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka as senyorita diti balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro diti balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa matdag ito yung manok, manang.
Manang kalaamanang kanyak, kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si Kangay. 28 mat lang. Ni, agkatawanan tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday mo ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan ta Marso kanyak. Iso nga manang kalagta manang emang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurun. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Rito? Naa, grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni Tata Ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon a mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbak nangan na. Ay, jaklaim pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho. Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta. Ay, dayta ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartam, ta adamapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag ijay na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. No kas di amalpas ka nga digaw, Sloyda. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na ka nga asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturod ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak laang tirumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka abaldadaw, Loyda? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka pa ila dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutan amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanerito. Papanawan mo na dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngam na singpat da jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mata, naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa ang utilugan, Loyda. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasubutak. Yawat mong tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loyda. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ijay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtalinad ijay balay, tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Naa,
Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartaraken ka nga rod iti babaw. Pagkasariyo kumapay dagijay ataraken na. Agkasarangay is iso na. Kayat kun di agat manok tad adu ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wen tatang. Ay, nagsayang dagita ababoy. Imbis a pagkasaran nyo ka ni Loida. San ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitay. Ay kasta. Ay kinasaya at nga ron anak ka. Kaya no may dispose ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan ni kaon. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapno dan to man ilako kaon. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta, impabak mo amin di kwarta mi di kalman? Un nga rod. Ish, isardeng mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalaangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutek. Iso nga ilakop dagiti ginatgatang ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilako maamin. Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko analako yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Kwa, umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay ospital da. Aniya. Mano ti utangam? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabid lang arod. Agtalagakan ka imang. Iswasaan na nanaskan nga agpapirmakan ka. Iswa di mo dadaulan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y darling. Ay, hanon nga sublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagain na pa kami ni tisiping asabay de rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kon, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwartam mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy, naawatam. Apay ngagsangsangit ka nga si Mang Patrito? Yawanan tinaglakwak iti daga. Sinaurda ka. Unak namin kan ka nga dimon sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones di kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay ngagimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyan kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Day, apay ngay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Ay, mandyakon! Naumakan yanan. Sinaakon ni reto nanang.
Ay, itatawa na nakon. Di na kon pagananuloy na. Basol mo matlang nagtangkan ti ulom. Luamok lang manugal ka idi. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw akon. Idya akong tibisyok. Tagtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tagtang awanan na. Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka din. Agsinatan. Ay, awan pagkawit akloy da. Ay na, adu dagi dyan kakabsat mo. Agkamang kakanya da, ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sige magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wenta medyo busy aki tinapalabas nga lal daw. Ay, kasta. Wen Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimua po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Dak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod di anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer na amin dagita sumang sangpat, tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Aya? Ay, ila ko na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo a baboy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na, tata? Adan na. Manumutin na bulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Aya. Ay, adamat gaya man jeep na. Kawain, ay nasingpot abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige, tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jeep nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Ita tanakalpas kan iti panagadal mauluna anak kao. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani adu ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manakaw. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na nakaw? Wen tatang. Dakal ti sweldo ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya. Ay na, kablaawan ka anak kaw. Maragsakan at parakan ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang. Naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipangpangtadan na. Kas-kastrik na laeng iti trabaho. Saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam token kwa na Una, adamot karbungak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta. Tasyak tinan kan uray na bayagan ang nagsinata. Tanak kulat ta ni Luna. Katawan mo't mangibagbaga nga awan karbengam ka ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay. Ngam di namot kaya.
Di na kaya't inibalayyaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. Isot amok. Pumanaw kan no awan na sayaat ngay bagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubli akto nga rod no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot na kita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay na kita. Bagdag ito'y tatang. Nagswildo ak ngamin iso nga ingulpek nga ingatang itibag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa balitibag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang tibag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwarta maon. Ada mata ati pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayatag shopping. Ininot mo kumaginatang dagita, Tapno saan ka amay busan iti kwarta, anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akit din Anak ko, Sige ta, yakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa matang. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kong jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tane, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itan, Luna. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdama jay paggatgatangan iti cellphone ijemol. Ha? Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumaakon dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagim matangak iti barbaro nga cellphone ko. nay, no kagat-gatang mo dita cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno adda sukat inggatang mo dita baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatanga mo to cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta. Apay, naumaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat diya may sa nga brand ko Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti panang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasam nga ipus. Tabarang addamang gatang, friend. Pangipipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakaw. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka nakaw. Ang mga nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yu alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinay jay tapno da kwartayo. Malahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay jay asawa yung ngay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Anyat itad na ngay, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo itawan ko kwarta na nga lakay. Anya ngay data? Kasla kayo nga kakasik. Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Adu ti mula na nga natnatang.
Jakabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, iso asanan ang makatrabaho. Huh? Sinanyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na ko ma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas ngamin. Anom ngay dayta kat di mon samot ammo tag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruon datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalay nga gitara. Babae day jay ngam naglay nga mang kuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man matag gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin ditoy. Isimpamot ngamin Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat gatan. Nagrigat matag gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uran anwak hanak mat nga makasurok. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan, sapay nakangingin na ditoy. Idulin mo anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanak man na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agswilduhak, ada kayo itoy. Katun taumayak mat dumawat iti igatang miti si daun may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo itoy. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, endarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yung mat ngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay nadi ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti si daun mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. Dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. Dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data. Tapagrebengan yung mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastosak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa'y lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo ammo tagtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan daan tinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-ado ti mula nga naka-display. Nagpipintas. Kati sumot lang amin ti kukuan ni Antem. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Anya, Gumatangak tuman iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na.
Ay nakabirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto enton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan at nga agangas. Gapoy ti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumot nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko kan ka. Ang mga noa niya ti mapasamak kan ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak at talaga. Awan pagpaagas ko kan ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Jak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang tagawid, wan. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanagan akmot ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat at nagsina kayon. Kat agsubli kayon ito'y balay. Nuwanan No di nak mapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. At damot karbengak nga agnaad dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y parangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man ito'y paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko At daya madawat nga kakasta. Nagpipintas na kita nga mula. Kan nagdadakkel da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mon, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo Intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay, di na usaran dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatag. Ay sus, masayang dagitoy ay inakila ko. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mala, mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Diing kamat agila ko no kayat mo. Pagbingayan ta nga ila ko dagitoy. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon, nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban sa ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laang. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy. Ila ko men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor.
Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mo ti cash Pangalak ko maiti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay inot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwam iti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwak iti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasamsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Una, ta bingayon ta anay bag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di maten iti lotem, Luna. Tanudaga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin kitaan na. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro at ilugan, tamausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggala ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman o kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat Mena ti umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pagtrap-trabahuan tayo. Anya? Ala, apay ngay? Basam to ti group chat tayo. Inlanad ta amin ni Jay Tirason. Ay awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo ni Jay. Ay sus, kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribo ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabahaw. Ay, nagrigat matagbirok iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adaman ngam nagbasit mati sweldo. Kat noon niya ti adda, isun na. May mayaten ngam ti mabakante ka. Ay, unay matanti kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan ako nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumot ngamin tinangag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Awan nga rod, Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kan nailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mga min ang maumay ti gamit mo. Gatang kagatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidot ko, nanang. Basit matiswildo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit anang aramatam nga agam-brown anak ka. Ada nabulod ko kadagijay gagayam ko. Ala ka, tagsingsingpot kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybay anti bagay, manak ko. Uwan nanang,
Pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro ka kiti dakdakkel nga sweldo. Wala ah. Kat laglagi pam kumaakanayaw ti bilin mi kan ka. Saan aga punta ado ti kwartam kat gatangam amin na nakayat mo agatangan nga uresan mo matuna akasapulan. Wen tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti ado nga kwarta? Iso nga masapul nga agurnong. Kat hana kon nga agbalin nga gastadora. Agan anat kayo nga runmat nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan kaw, ta nagbabaw yan na mati naramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wen anak ko, ikarimid dayta.